دپوس آمینہ یہ ولد کیا وصفیتو تاجدار یت کائنات آمینہ فرماور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماور ودعتو یلی نبی زاو یلی یہ کس فرماون اللہ وائن لجو تے بڑی کات کر میں فری ماس یوت تو جاد ایکٹیو روزو نا تیوت جٹراب موضوع یوت تے کم ونی تیوت کرو کم تیا فرماون ودعتو یلی تاجدار زاو مطہورا مدہونا مطیبا مکہولا مسرورا مختونا مغسولا کان ساجدا دپن یلی کائناتک سردار زاو فرماون مطہورن پاک صاف زاو مدہونن گویا کی جسمس اور زنتیل توڑی لگایت مطیبن معطر تو خوشبودار اوس مقہولن گویا زنو سرم لگایت سرم مسرورن یاو اسن اسن مختونن امسوس خطن فرمایت مغسولن یاو توڑی غسل کرت مگر کان ساجدہ یلائی جاناناو یلائی کان مولاو یلائی بخت بوڑاو کان ساجدہ یون یونی یل کائنات آو یون یونی ترون سجد رو برو ملک الجبار یہ کس فرماون آمنہ ان خود چا بیکر رازان فرماون یلی تاجدارو فرماون یون یونی ترون سجد رو برو ملک الجبار حضرت آمینہ فرماون یل وقت پیدائش اس کائناتک سردار میون خان مول یل زاو فرماون یامی میں حجرس مزیوتاو دپن امسوس تیچا خوشبو یون سوری میون گرگو مشکدار کیا گو مشکدار سوری گر ہس حلیمہ دیوان دود آمینہ دیوان دود مگر حضرت حلیمہ دائی دود دین امستاج دارس ام بد پرسو حضرت حلیماس یہ چوا ام بد پرسو حضرت حلیماس امی طریق پکنا بموضوع برو دپوس حلیمہ سیتی کرتے مستاج دار سد وصف بیان سیتی زائن نا یم روش یم پول بنو سعد اسمز تیا دپوس حلیمہ یہ دیوان تسی کیا ونن امس کم وصف اس یہ کم وصف یتاو کائناتس آمینہ یہ فرماون حضرت حلیمہ فرماون ولما دخلت به الى منزل لم يبق منزل من منازل بنی سعد الا شممنا من ريح المسك یل میں یہ بچون مکمز واتنو یل مکمزونم گر واتنو کہین گر اوس نسو یت گرس مزنو کستوری ہود مشکوس یوان یہ بہت خوش بوئی اسی آنسا یا حلیمہ سندس گرس مز مگر دپن سیر نہیں کرن مز آئی خوش بوئی حضرت آئیم نہ دپنار کل کرس اندرس خوش بویس میلین ہمسائن تو اویم میں دورس تمن تاس خوش بوئی ون گرن مز وین اگر ڈیٹیلس مز کت کرو حلیمہ فرماون یا مشوک مکس اندر ساروی ماجو کر نظر انداز
کورکا کہین تلنی امس تاجدارس وجہ یہ یتیم امس مولی ام موجوب تلون حلیمہ ژایہِ اور فرماون یا میں نظر ترو دپن نظر تراوان ہتا میا کرس جگرس من جائی میا کرس جگرس من جائی اس تاجدارس باعث واپس میں ون خاندارس میں تو مس بچہ پیارا ہے سونا ہے بہت خوبصورت ہے مگر میں باسن نمہون دبن تلن میں باسن اندی سوید کری برکت پروردگار حلیمہ فرماون آمینہ یہ کوتا خوبصورت بچ آز تائن چن میں یت خوبصورت وچمتی یہ کوتا ندبون بچ آز تائن چن میں امس ندبون وچمت آمینہ فرماون کتی آیست وچمت یت جانانا کتی آیست وچمت یت خان مولا کتی آیست وچمت یت نور برد بچا آئی حلیمہ ژک روزن گامس من ژے کتہِ آسیت وچمت بچس مکس تو پھیرمٕژ بچس مدینس تو پھیرمٕژ نہ وچھ مے مکس مز یُتھ بچا کانٛہہ نہ وچھ مے مدینس مز یُتھ بچا کانٛہہ عبدالمطلب اوس نزدیٖکٕے بِہِتھ دوٚپُن تۄہہِ کتہِ آسوٕ تُہۍ چھِو کمٕے گامن پھیرمٕتۍ مےٚ چھُ نہ سفر کوٚرمُت واریاہن علاقن بہٕ چھُس واریاہن مُلکن پھیورمُت تُہۍ کتہِ وٕچھِو مےٚ نہ ییٖتیٛاہ ملکن مز امس خان مالس وچھی کانٛہہ اگر ملائکن ہن سردار پت فرماون دپن مشرقن پھیورس مغربن پھیورس سٲرسٕے پھیورس مگر امس خوبصورت وچھمٕے نہٕ کانٛہہ امس یا حلیمہ فرماون دپن یل مےٚ یہِ بچہ تُل خان مول ییٚلہِ بہٕ بنو سادس وٲژٕس گر اوس یِوان کستوری ہُنٛد مُشُک فرماون یا مُشُک آو تام درٛایہِ صُبحن سہلی یم ٲسۍ گامن منٛز أکسٕے جگہس پٮ۪ٹھ سمان کینٛہہ کورِ کینٛہہ ماجہِ بیٚنہِ آسہٕ سمان یم کرن پانہٕ ؤنۍ کلام پانہٕ ؤنۍ کلام اکھ أکِس دپن لوگ تُہۍ وٕچھوا آز راتس کیٛاہ دوٚپنس آز راتس ٲس یِوان سانہِ خۄشبوے بیاکھ دپن سانہِ تۄہہِ ٲس یِوان بیاکھ دپن سانہِ تۄہہِ ٲس یِوان سارے سہلی ونن سانہِ تہِ ٲس یِوان اکھ سہلی گٔے کھڑا دوٚپُن او ویسو ہتا أسۍ پانہٕ ؤنۍ کتھ کران حلیمہ نا چھِ آز آمٕژ آو جا کے حلیمہس تہٕ پرژھو دپوس حلیمہ چانہِ گرِ تہٕ ٲسا خۄشبو یِوان کٔمِس یِمو کتہِ وٕچھ گرٕ پتہٕ گرٕ أسۍ دپوس چانہِ گرِ تہٕ ٲسا خۄشبو یِوان یِم درٛاے سہلی گٔے پکان کلام کران دپن واریاہ چھُ زیادٕ خۄشبوے بڑان یوٗتاہ یِم برونٛٹھ پکان تیٖژاہ خۄشبوے بڑان یام وٲتۍ حضرت حلیمہ سٲنِس گرس نزدیٖک اتہِ چھُ وُنہِ تہِ یِوان کستوری ہُنٛد مُشُک دروازس دِژٕکھ دستک أنٛدرٕ درٛاے حضرت حلیمہ کۄس درٛاے سُہ مُشکہٕ دار چمکاے نا یتھ محفل سُہ مُشکہٕ دار چمکاے نا یتھ مجلس تہٕ فرماون یا مُشکہٕ دار درواز کٹ گوٚوُکھ أنٛدرٕ درٛاے حضرت حلیمہ او سہلیو کیسے آنا ہوا ہتا کیسے آئی وہ میون گھر دپن حلیمہ کتھ ٲس ژےٚ سۭتۍ کرٕنۍ گرٕ پتہٕ گرٕ بوز خۄشبو یِوان سانہِ تہٕ ٲس یِوان یِہنٛدِ تہٕ ٲس یِوان ہُہنٛدِ تہٕ ٲس یِوان ہُہنٛدِ تہٕ ٲس یِوان حلیمہ وۄنۍ آیی ژےٚ وَننہِ ییٚتہِ تہٕ ٲسا یِوان مگر ییٚلہِ أسۍ قریٖب وٲژ ییٚتہِ آو تمہِ کھۄتہٕ زیادَے وۄنۍ چھُ جواب دیُن حلیمہس
حلیمہ فرماون دپن سہلیو ولیو اندر بہاو مشکوک منبع کتی چھو مشکوک آگر کتی چھو مشکوک خزان کتی چھو یل اندر ژایہ فرماون اتہ وچھک بنگوڑس مز تشریف تھٲیِتھ چون تہ میون سردار رحمتک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ وألقي محبته في قلوب الناس یلی خوشبوئی وچھک دپن لکن ہندین دلن مز سپدیو پانے ام سود محبت کم سود محبت سپدیا نا فرماون ات گامس مز یلی کان بیمار اوس پیوان یلی کان بیمار اوس پیوان تمس ٲسۍ انان اوٗرۍ أمِس بچس نش حلیمہ ٲسٕس کھۄنہِ تُلان امہِ پتہٕ ٲسٕس أمۍ سُنٛد دستہِ مُبارک تتھ دٲدِس پٮ۪ٹھ لاگان دپان اکھ اوس دود ختم گژھان بیٚیہِ ٲس أمِس روزان برابر واریاہس کالس یِوان کستوٗری ہُنٛد مُشُک کٔمِس یا آسہِ ہا جانور اوس بٮ۪مار پیوان تٔمِس تہِ ٲسۍ اوٗرۍ اتھو تعالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشیخ امام محمد رضا خان فاضل بریلی فرمو علیہ رحمان فرمون عرش پہ تازہ چیڑ چھاڑ پرش پہ طرفہ دھوم دام عرش پہ تازہ چیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دام کان جدر لگائیے کان جدر لگائیے تیرے ہی داستان ہے گھر پتہ گھر نا أمۍ سٕنٛزٕے ذِکر ٲس نا وٕچھو حلیمہ سٕنٛدِس گھرس منٛز آو وۄنۍ سُہ بچہِ بِہِتھ چھُ گھرس منٛز مگر مُشُک پھٲلٲوُن پوٗرٕ گامس یُس نبی ہیٚکہِ مُشُک پننہِ کمرٕ منٛز گامس پھٲلٲیِتھ سُہ ہیٚکہِ نا روضہ مُبارکس منٛز بِہِتھ یتھ جماعتس منور کٔرِتھ ہیٚکہِ نا أسۍ آسہٕ پرٛاران چہرہ مت کرو امیدوار اللہ ات کٔرِو باس کم یہ چڑان ہیٚرِ وول اللہ صلی اللہ دبیو پروردگارن کر سوس بتا اکور طاہر بیاکھ کیا کرن یم سوال سب روزان یاد روزِ ایکٹیو پروردگار دینو زیٹھ یہ یت کوئی کن یہ اونمت کرایس پہ سبحان اللہ اس صدر یہود بیدار پروردگار تھینس آباد مطلب اڑ چھنا بت ون خاطر کرایس پہ پروردگار کرنو آباد فرماون حلیمہ بیت میز گھرس اندر مگر کر پت کر پھولوُن خوشبو حتی سورُے آو بنوُن مشکدار أمِس حلیمس دپن لگ دپن حلیمہ ژٕ کیٛازِ چھکھ نہٕ یہِ ژوٚنٛگ ژھٮ۪وراوان ژٕ چھکھا ییٖژاہ أمیٖر بنیمٕژ ژٕ کیٛازِ چھکھ نہٕ لایٹ ژھٮ۪وراوان ژٕ چھکھا ییٖژاہ أمیٖر بنیمٕژ دوٚپُن نا 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 مےٚ نا چھُ تنہٕ پٮ۪ٹھ پیوٚمُت ژوٚنٛگٕے زالُن ینہٕ پٮ۪ٹھ مےٚ گرٕ آو یِمے خان بخت بوٚڑ یہِ بچہِ تنہٕ پٮ۪ٹھ چھُ چمکان آسان روح انور محمد رسول اللہ حضرت زید نبی سن وفادار یار سیدنا زید
أمسي بسو حضرت زاد يمستاج دارن من پنی زبان دپن اوسس ژٕ میون نیچو اوسس نا ونان منہ بیلا بیٹا منہ بولا بیٹا مس اوس زبٲنۍ ونان تاجدار میانہِ نیچی مگر گۄڈٕ بوٗزِو پونٛسہٕ زاد یُس أمیٖر مٲلِس نیچوٗ اوس یُس أکِس رئیٖس مٲلِس نیچوٗ اوس خانہٕ مول اوسُس اکہِ دۄہ درٛاو أکِس قٲفلس سۭتۍ یہ چھوا بور ما گئی اکہِ دۄہ درٛاو أکِس فرماون قٲفلہٕ گوٚو پکر 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 باقٕیو کوٚر قٲفلس حملہٕ یم کٔرِکھ سٲری گرفتار امہِ پتہٕ کٕنِکھ یم بنٲیِکھ غلام کٕنن 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 ووت حضرت زید یہ بنیو نبی سُنٛد خدمت گزار يمسون دبو زاد بكتي 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 آقا کا غلام بن گیا یہ بنو نبی سون خدمت گزار کس حضرت یہ خدمت گزار بنو موہل تو گو پریشان موج تو گئی پریشان واریا کال گوک سارن وائی کت میل اس پنن خانمو یہ داغ یام نتاسی یہ داغ آسی نت مالس نتاسی داغ ماج یہ لال ون روزن یا روزن مالس نت روزن ماج تم نہیں روزن بیمہ کوئس یا روزن مالس نت روزن ماج دپن یہ گژھن مصر یہ گژھن شام دولت سوری دپن اگر میں لٹاوٕنۍ پیٚیہِ مگر مےٚ گوٚژھ میلُن پنُن خانہٕ مول اگر سٲرٕے دولت مےٚ خرچ پیٚیہِ کرٕنۍ مےٚ گوٚژھ میلُن خانہٕ مول یہ چھُ فرماوان حضرت امس زید سن فادر تیا زید سن فرماون اگر میں دولت پہ خرچ کریں مگر بکس بسارن زید فرماون ڈھونڈتے گیا ژھانڈن حضرت زید پنن پنس خان مالس یہ پنن مول دپن یتن میلم تتن ژھانڈن یہ مول یتن وچن یتن انن مے پیتن سوری دولت خرچ کریں مگر بگوس لبن پنن خان مول دپیو یہ داغا سنت مالس یہ داغا سنت ماج یہ داغ ماس بدل کنس یہ داغا سنت مالس نتا سن پن ماج دپن یہ ژھانڈن آخر میلے خبر او زید سند بابو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اللہ صلی اللہ وسلم نبی رحمت گمو گھر بار میں نے اللہ اللہ یا حیات النبی حیات امت باعث
قم زدو دو صدا سنة